Beef sa OnlyFans ženskom na Zrću. Slušajte šta je bilo. Mi odlučili, friendovim ja, nas 4 bilo ono, i mi idemo Zrće Balkan Wave. Onak, bili već par puta, super je uvijek bilo i rekli smo, ajmo tamo, ono, može. I okej, pri party, u Rox klubu je bili su, mislim da, Mili i Zera, ali nisam zihar. Upoznali neke cure tamo, šta već, okej. Super, chill, ono. I bili smo tamo ja, brat, jedan friend i jedan drugi friend. Ovaj drugi friend je užasno visok, da znate samo. I poslije se kluba, vani mi chillamo i neki lik smara ovu žensku. Od brata mog, okej, ja gledam, boraz šta je ovo, ono. I idemo brat ja, idu njega vidjeti ti šta je bilo. Idemo vidjeti ti šta je bilo, ono, i dobro. Mi se stanemo tamo pored njih, brat ima onak pogled njegov, onako doslovno gleda, smije se ovak. A ja onako pored stojim onako chill i kao onako support, znate, ono, i dobro. I brat ga gleda, njega gleda i pita šta je bilo, ono imate problem. I ja kažem, buraz, nemam pojma, imamo li problem, ovo imaš li ti problem, znači standardno, znaš. Lik je krenuo prema meni, iz ničega prema meni, ja onako samo stojim tamo. Ja ispružim ruku malo, da ga maknem, ne znaš, onako imamo razmak malo. Buraz, znači zapamtite, dečki, ja sam bio mrtav pijan. Odjednom security izleti van na mene. Izleti drugi security van, isto na mene. Počne me gurat, a ja mrtav pijan. Samo onako gurnu me, ja stojim. Ja nemam blage kako ljudi, ja stojim nekako. Ja gledam, buraz, slabi ste malo, mislim, onako burut mrcine. Mene je trijeznog, možeš puhnut na mene i ja ću past. Ali buraz, kad sam pijan onako ne padam. I lik se opet živcira, valjda dođe njih, još 2 onako, znači njih 4 je bilo, lik me gura i lik se krene, derat. Ruke iza leđa! Ja ga gledam, brate šta je tebi, smiri se malo. Lik se dere, ruke iza leđa! Ja stavim ruke, a drugi, ruke gore! Ja tako radim, mrtav pijan. Brat me gleda, brat umire od smijeha. Ja isto umirem od smijeha jer buraz, realno onako, ko vidiš to. I friend je došao isto tada. Guraju me nemo past, da skužimo, svi su na mene išli, na brata i na ovog lika niko, samo na mene. Full random. I šta je bilo? Friend je stigao i lik je friendu rekao samo, buraz, ako se hoćete te tuć, odite iza. Ja gledam, okej, mogu si odmah reći, nisi me trebao gurat, buraz. Okej, i likovi su nestali, taj lik i ta ženska njegova šta je ime bila, su nestali. I ostali smo ja, brat, taj friend i cure 2. A 4. friend, koji ima onako 2 metra, ošao je prije u stan, ako će spavat, kužite. Buraz, lik, ladno, znači lik je nestao, ali prije gdje šta je ošao, vrijeđao je friendu mamu. I friend se iznervirao se na maks. Šta je bilo? Brat i ja smo išli ove ženske smirit, friend je nestao. Di on? Dečki, idem ga potražit, po cijelom Zrću ću tražit, ako treba. Buraz, a vi svi znate valjda, šta je Zrće, to je ogromno, na hrpeti na ljudi. Mi smo mislili, okej, lik će se prošetat malo i bu se vratio. I mi tamo s njima poslije 15 minuta možda, Fred nas zove iz hotela, iz stana, od 4. Buraz, lik nas zove, buraz, požurite, lik ima kao beef s nekime. Ja gledam, buraz, nije ga valjda da našao lik, full random. I sada, šta je lik radio? Lik je išao od auta do auta, pregledao je svaki auto šta je prolazio pored, zaustavio ih je, pogledao je ko je to i pušte nazad. Znači, zamislite onako, kao da ste na granici nekoj. Ali ne, buraz, lik gleda svakome u auto, okej, nisi ti prođi. Lik je zaustavio svaki auto, tako buraz, respekt njemu, realno. I onda, šta je bilo, naših je. Ja nemam blage kako ih je uspio naći, buraz, ali naših je, šta ćeš? To je bilo friend, respekt njemu, 4. ti taksi uzeo. A brat i ja ostavili ženske i trčali prema parkingu od Zrća jer buraz, realno, ako ima friend problem da vidimo i mi. Okej, mi trčimo, onako paničarimo, onako mi smo šprintali, mi stignemo tamo, vidimo lik priča s njima, okej. Mi odemo, imali su neki, nema pojma,
nije bio daći, ali neki kismeđe su vikao. Ali dobro, u biti, mi tamo šprintamo, isto pijeni zapamtite, vidimo lik priča s njima, ja gledam ok. I lik nama dođe i pita brate i mene, dečki, odakle ste vi i šta radite? Mi kažemo iz Njemačke, ja ovo radim, ovo, znaš, poslove naše. On kaže, fora. Ja pitam njega, a ti? Online biznis neki, online biznis, bato, online biznis. Ja ga gledam, ok, buraz, hoće biti malo specifičniji online biznis. Ja gledam, ta ženska njegova, pored njega mi je užasno poznata bila. Ali nemam blage odakle, ali mi je poznata. I friend je stigao, četvrti, s taksijem, zapamtite, lik ima 2 metra i glas baš dubok, lik stigne, šta je ovdje dečki, šta je bilo? Mi kažemo, ništa, sve 5, i lik nas pita, braćo, znate vi nekog iz Virovitice? Braco, pa gledamo, buraz, jesi ti realan iz Virovitice, otkud tebi to, kažemo, znamo lika kao jednog, i kažemo ime lika, ali kaže, ne znam ga. Mi gledamo onako, buraz, realno ga ne znaš kad onak, Virovitica nije mali grad. Ok, sada, dok su oni pričali, ja gledam dam TikTok malo sa strane, iskoči mi video od ženske, te njegove, kako reklamira OnlyFans. Ja gledam, ok, buraz, znao sam da mi je poznata, iskakali mi live-ovi njeni, po TikToku ja gledam, ok, da kažem dečkima to ili ne, jer da kažem to bratu mom, brat bi njih ismijavo na maks. I ok, pošto su se ovi skompali skompali, lik je mislio da smo se skompali, ali onak, nismo, samo smo onak rješavali problem i dalje. Buraz, lik pita brata mog, buraz, koliko sklekova možeš napraviti ti? Onak, full random. I brat kaže, pa ne znam buraz, znam reći oko 30-ak, 50-ak, kao Ili kaže, ja mogu više, 100% mogu više. Likovi odu, izađe lik van iz auta, ode sklekove radit i kaže, ok, ko može više? I brat kaže, znaš šta može, ajde može, bato, ajde može. Moj brat krene raditi sklekove, napravi ih oko 35 i to onako pravo dobri, znaš. Ovaj lik se spusti na pod i lik krene raditi ne ženske sklekove, obit one fake sklekove, znaš kada ovdje samo se spušta tako brzo, lik to krene raditi, lik broj 1, 2, 3, 4, 5, mi gledamo, buraz, jesi ti realan? Ženska gleda nas i kaže, a mogo si ti tak radit? Brat kaže, pa mogo ja jesam, ali rekli ste sklekovi, ovo nisu sklekovi, buraz, kaj je to? Ovo Bezidovijan kaže, ok, znaš šta, ti si uspio 100, mislim 100 ovih njegovih, ajde, obaranje ruku. I kaže, može buraz, može, ajmo obarat ruke. Lik ode i pita, ok, di ćemo? Idemo obarat ruke na autu, na hobby auta. I sada, zapamtite, buraz, ženska mu radi OnlyFans, mi to ne znamo, ali idemo i pita lik ladno, čekaj, imamo li kasko? Ja i brat smo se opalili smijat koji još nikad u životu, I kaže ženska, nemamo. Kaže lik, ipak nećemo. Mi klikamo, buraz, jesi ti realan? Hoćeš ili nećeš, sada, i šta je bilo? Prolaze neki Španjolci, nešto, na bildani likovi, prolaze i ide tu pater ti vada raditi. A lik si misli da se skompo s nama. Lik odjednom krene njih provocirat. Ljudi, vi ste steroidi, steroide uzimate. Na engleskom, mi ga gledamo, buraz, jesi ti realan? Ako ćete krenut tuč, buraz, mi ćemo te s njima tuč, pusti ih na miru. Lik se dere, buraz, vi ste na steroidima, lik ko vi ga gledaju, ladno, i onako, čudno, i samo su prošli. Ok, lik sjedne u auto nazad, lik sjedne ili kaže, vidi ovo, nešto blista ovdje, nešto blista. Lik vadi šoker van. Mi ga gledamo, ok, buraz, jesi ti realan, da imaš šoker u autu. Lik kaže, čekaj, vidi ovo, nešto veće blista. Lik vadi ovoliki šoker van, ja ga gledam, buraz, šta radiš ti s njima? Lik kaže, buraz, vidi ovo, nešto blista. Lik vadi ladno šoker van. A ja ga gledam, buraz, jesi ti realan? Ti to radiš nama beef, ženska ti OnlyFans radi. Ladno je mislio da smo se skompali, lik je skoro napao Španjolce tamo neke. Full random. Ali da, to je taj story time o Zrću. Ne znam ako sam išta zaboravio, mislim da nisam. Da,
to je to, obaranje ruku, skrekovi, šokeri sve moguće. Onda bi krenuo, on rekao, ajde vidimo se dečki, ja kažem buraz, ne, ili koš samo. Ali da ljudi, to je ta OnlyFans zrče beef story.